ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍቱማ ሳውቱን ታኔ yeroo hundumaa kan isaan aasa'anu በተለይ warri amantaa biraa ordofanii inni ergamaadha inni waaqa miti jedhu dhoksaa isaaniif ingallee tokko wanta garguddaa sadiitu jira tokko ija fooniitiin ilaalanii dubbatu malee ija fuuraatiin ilaalan lama dhoksaani Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa namni foonii bira ga'uu hin danda'u isa kana waaqayyo abbaa duwwaatu beeka warra jaallatanitti immoo hin mul'isaa jedha macaan kanaaf gooftummaan Yesuus anaaf sitti mul'ateera ameen jedhika gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e ofii isaatiin wanta qabxii hedduu hojjete keessaa isinitti dubbadheera tokkoffaa marsiniin jedheera jijjiirraa uumamaa hojjeteera jijjiirraa uumamaa hojjeteera maal godhe Yohaannis boqonnaa lamarratti bishaan uumamaa daadhiitti geeddaree gooftummaa isaa argisiise namoonni baay'een ulfina waaqayyoo mul'isuudhaaf kana godhen Yesuus gooftummaa isaa yookaan ulfina isaa argisiisee jedha Yohaannis boqonnaa lama gooftummaa isaa ulfinni isaa achitti mul'ateera inni lammaffaa maal jenne jedheen sinitti dubbadheera fageenyi akka isan daangessineef hojjeteera fageenyi fayyisuu waaqayyo akka hin daangessine namticha mootii ta'ee yookaan hoogganaa waraanaa ta'e sana gaafa inni gara karaa irratti Yesuusitti namatti ergee mucaan koo amma qabamtee na jalaa duute waan ta'eef akka itti dhuftee ishee naa gargaartuuf isin barbaadaa jedhe isa booda Yesuus dhufeen fayyisaa jedhe Yesuus ajajamaadha waan ta'eef dhufeen fayyisannaan akkana jedhe namtichi no mana balbala koo jala ga'uun siif hin ta'u ani nama cubbamaadha ani ajajaa waraanaati of jalaa namoota baay'een qaba isa tokkoon achi dhaqi isa kaanis as dhaqi yoon jedhe hin ajajamu waan ta'eef si'a tokkitti waan sirraa barbaada maalidha dubbii tokkicha ergi yoo dubbii kee ergite naa'uun koon fayyaa ameen fageenyi karaa fayyisuu harka waaqayyo maalin goone hin daangessine Yesuus fagoorra dhaabatee maal godhe fayyiseera gooftummaa isaa namoota hundumatti argisiiseera namoonni baay'eenis isatti hin amananii ameen ameen kanaaf inni sadaffaa arfaffaanii dhiifama sadaffaanii qajeelummaa argisiiseera qajeelummaa yookaan humna waaqummaa isarra jiru argisiiseera Filiphisiyoos boqonnaa lama dhaqxanii ilaaltan gooftaa ta'e utuma jiruudha macaafni qulqulluun aangoo abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu sana jedha akkas jedha utuu ulfina qabatanii afanitti utuu ulfina qabatanii afan utuu hin godhin ofii isaatii of salphisee of gadi buuse gooftaa ta'ee jira ulfinni waaqummaa aangoo waaqummaa utuu isarra jiru jechuudha maal godhe gadi of buuse haleluuyaa akkuma kana yeroon akka isan daangessineef hojjeteera Yesuus Kiristoos yeroon Yohaannis boqonnaa 5:18 yeroon akka isan daangessine akka hojjete Yesuus Kiristoos gooftaa ta'e utuu jiru dhaqee argisiiseera arramoo maal dubbannaa jireenya irraa afaa jiraachisuudhaaf akka danda'u argisiiseera Yohaannis boqonnaa 6:21 jireenya akkamii jireenya irraa afaa ganama kana maqaa Yesuusin jireenya irraa afaa qabaadha namni jireenya isaa harkaa gara afaanii ta'een baratti gungumuuf baratti jireenya hadhaa'e keessa jira ani garuu ganama kana warra dhageessaniif ergaan qaba ganamni kun siif ganama jireenya irraa afaa qabaatan ta'a haleluuyaa namni yeroo hundumaa waan qabu keessaa yookaan waan hojjetu keessaa waa'een ijoollee isaa isa yaachisa waa'een ijoollee isaa isa yaachisa arrammoo laallu tokko maal siniin jedheera jireenya irraa afaa jiraachisuudhaaf inni lammaffaa uumama irratti yookaan uumama hundumaa irratti aangoo akka qabutti agarsiisa bishaan uumaman qilleensis uumaman waan uumamaa namni dhaabuu hin danda'u waan ofii bocayyuu namni to'achuudhaaf baay'ee ulfaata ibsaan ma fayyadamnu kana namatu uume ituunni guyyaa tokko kontaakti godhee wayii qabee gubee namni dhaamsuudhaaf to'annoo jala galchuudhaaf baay'ee dadhabsiisa ofumaa kan boce ofumaa kan uume jechuudha inni kun garuu uumamadha bishaan uumamadha qilleensis uumamadha isaan irratti ka'e Yesuus garuu isa isaanii raase isa isaanii sodaachise isa kanarra adeemaa maal godhe gara isaanii dhufe ganama kana wanta siraasurra Yesuus deemaa gara mana kee dhufe ilaa yoo fudhattan sinii ta'eera ganamni kun ganama wanta siraase wanta si jeeqe wanta sammuu kee dhiphisarra Yesuus adeemaa gara mana kee dhufa amiin jedhi fudhadhu ka iyyaati akkas jedha wanta na raaserra jedha
ኢየሱስ ረዴማ ዱፈዳ ሲኒ ስራሴ ኢየሱስ ገሩ ዳንዲ ዮካን ከራ አደምሳት ወንቲ ስራሴ ኩን ወንቲ ሲድብሰ ኩን ኢየሱስ ገሩ ዳንዲ ረዴሙ ዳሚንጀታ inni siraase jallaa ta'uu danda'a alaqaa kee ta'uu danda'a namoota ollaa kee jalloota warra si jibban warra badii kee barbaadan kufaatii kee warra barbaadan ta'uu danda'a wanti siraase kun garuu Yesuusiif daandii inni karaatti mana kee dhufuudha hiyyaamin jedhi fudhadhu ka daandiin ittiin gara jireenya kee dhufuudha akka raajii tokkotti nan dubbadha ganama kana daandiin Yesuus karaa kee ittiin dhufu wanta siraase irra deemaa dhufa Kuba ta'uu danda'a, iyyummaa ta'uu danda'a, rakkina ta'uu danda'a, namoota jalloota ta'uu danda'a. Maaliif yoo ta'u, Yesuus irra deemaa gara kee dhufa. Ameen jettaa? Kanaaf jara karraasee baay'ee ulfaataatti ta'an maalirra deeman? Bishaanichi irra deemaa gara isaanii dhufe. Isaan garuu jedhama. Isaan garuu baay'ee hin sodaataniin. Maaliif? Ayitaasabin. Mannim ሰው markabaan ala namni kamiyyuu bishaan irra deemaa deemuu hin danda'u. ኢየሱስ ገሩ ቢሻንራ አደማ ወንቲ ጀራራሴ ወንቲ ጀራ ዲብሰ ኩን ኢሳን ከሰቲ ኩፍኔ በኔ ሰልበኔ ጀር ኢየሱስ ገሩ ኢሳንራ ቢሻንቸራ አደማ ገረ ሳሊ ዱብናን ባየ ሶዳታኔ እጅግ ፈሩ ይላል ለምን እኛን ያናወጠ እየላው ላይ የምራመደው ማን ነው ማወቅ አልቻሉትም እኛን ልንጠፋ ነው ይያል እሱ ደግሞ ጭራሽ እላው ላይ እየረገጠ እላው ላይ እየሄደ ማን ነው ወደኛ እየመጣ ያለ በጣም ጥያቄ ውስጥ ገቡ ቢሻኒ ፊል ቅሌን ሰራፈ ሙሰነር ከነሳኒ ናስዘ ኢየሱስ ቢሻን ረደ ማገረሳኒ ለቁል ረከንከ አመስ ትጭመ ፈካቱ ኩን ይሰዱማ ስብራ አፉዳፊ አሜን ጀሪ ሁረን ዋን ስትጭመ ወፈካተ ስራ አፉዳፊ ዋቀዮ ስብራ አንበቱራ मैं यीशु गोफ्ता डरा डबला अम्मस हालेलुया यीशु यादिनाल आंगो कबूत तगरसीस इन्नी ज़रफ़ान दुआ खासे उम्ने दुआ चफ्से तर्कसीस गेतन्नतुन यमोतेउन आंसतो इन्नी कुन मचाव बिरारा सिनारगत अम्मा किताब कुराना केसा इमरान सदी अफुर्तमे शनरती दुआ akka kaaseen dubbata macaafni qulqulluun kunis hin dubbata waabira keessan gal baay'eetuun dubbadhees natti tola timirti na'unna ani kitaaba seexanni barreeffate utuu jiraate iyyuu fidee dubbisee sin barsiisuu nan danda'a seexanni akka jedhee barreeffateera macaafa qulqulluu keenyas jechi seexanaa keessa jira waan ta'eef macaafa qulqulluu kanar jechoota gurguddoo meeqatu jira seexanii jechi moototaa jira jechi seexanaa jira jechi waaqayyoo jira jechi raajotaa jira jechoota baay'ee keessa argatu seexanni bakka itti dubbate qaba macaafa qulqulluu keessa kitaaba biraas yeroo dubbatan seexanni akka itti dubbate akka itti hojjetes qabdi mee uumama boqonnaa sadii dhaqa laala seexanni hewaanii wajjin haasofte maal akka ishiin jettee dubbatte hewaanis maal akka ishiin jettee dubbatte waaqayyos maal akka jedhe mootonnas keessatti dubbataniiru raajonni dubbataniiru hundumaa keessa garuu jechoota kan hundumaa kan caalu jette Yesuusidha ameen jedhi kaa mee Yesuus jedha aw uumamarra deemaa gara isaanii dhafe inni sadaffaa du'aa kaasee humna aangoo du'aa cabse Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 44 isin dubbifachuu dandeessu gooftaan Yesuus Kiristoos lakkoofsa 28 dhaxanii yoo laaltan maal jedhe mee dhaqinaa laal jaalaadoosee kavaraadha namoosiyaa arra walumaan jirra sirriitti na qalbeeffadhaa ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ እዚህ ኑረህ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበር አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚሰጥ ያውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አየ የትኛው የመቼው ነው የሚነግረው ይሮከ ኢሳከሚት ማጅራሴት ሜይሳ ማይላክ ማለት ማክ ኢየሱስ ማርታቲ ከነኒ ማጅሩ ኢሳዮሚት አላዛር አከከው ኢሱማማ ኢሼኒ ሞማልጀት ኢየሱስ ወንድምሽ ይነሳል ማርታም በመጨረሻው ቀን አመላል ዱበርቲን ኩኒ ጀቢና ሸማል ቤታ ትንሳኤ እንዳለ አምናለች ግን ያውኑ ግን አላመነችም ለምን በጣም
ሳይለንት ሆና አልተማረችም። የእግዚአብሔርን ቃል ዕውቀት የላትም። አየ የእግዚአብሔር ዕውቀት የሌለ ሰው ደግሞ የመጥፋቱ በጣም ቀላል ነው። የመሞት እድል አለው። የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ሊኖራቸው ይገባቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ወይ ቤታችሁ አታነቡም? ቸርች ስትማሩ ደግሞ እናንተ አስተሰኒ ያደግ የተነዶ ብራት ተርጊት ተውን ቀብኩን እናንተ ንቁ መሆን አለባችሁ። በህይወት ይቀለዳል እንዴ? ይቀለዳል ወይ? ጅሬኛትን ቀለደማ በህይወት አትቀልዱ። በህይወት አይቀለድም። እኔ ሁሉ ጊዜ ሰው የፈለገውን ብሎ ሊሰድበኝ ይችላል። በኢየሱስ በኩል ብቻ አትምጣብኝ። አን ኢየሱስ ኮቲን ከነትዱፍ ቆፋ እንደንደው ተቆጠቀስና እንጂ አትራጂ ነመ ጉዳዳ ዋንተ ይፊ ማሊፈ ፊኬቲ ባቲ አደባባይ ፍሪ ብየ ከሰ ተጃጀልቶ ከሰ ካራራት ኢየሱስ ይላልምዳቲ ተበርባዴ ዱፍ ያችተቲ በርሲሱ ቀብደ ማለት ተጃጀለ ነመቸርቲ ከገሱት በደስ እንጀልን ኤርገምኒ ኮቶኮ ኢሰከና አለ እኔ ለወንጌል ካልሞትኩት ምን ትርጉም አለው እንዴ? አንተን እዚህ ቁጭ ብዬ ጠብቄ ይሁን ደንበኛ እንደ ገበያ ሰብኬ አንተን ሸኝቼ ኢየሱስን ሳልሰብክ ሊሞት ነኝ? እኔ አደባባይ ላይ ወጥቼ ይኸው አራርጌ ሂጄ እዛም ሂጄ ኢየሱስን ካልሰበኩ እኔ ከዚህ ምድር መሞት ይሻለኛል፣ ኢየሱስን ካልተናገርኩ። ማይፈኒ ጨራና ማቀቤታን ነመጨነከ ጅሩ ቀብሜ ወይ ኢየሱስን አርጊሲ ዮኪን ዱየዲን ወርኩን ስሬት ወለኝ ጀላን ተኮ አፋን ጩፈቴ ዱወቲ ሶዳታክ ዱኡን ከነፍ ዱጋው ዋቀየው ስትመ ክንትረተ ዱኡን ከነፍ ዮካን ቆባቲ ዱታ ዮካን ጭፍተት ዱታ ዮካን ፈምተ ዱታ ከራቲ ዋቀየው ሲዋሙን ቤት ገሩ ዋንተ ኮ ስትም አመጅርቱት ኢየሱስን ጨለንቅሲሲ ደርብ በቃ መስሪያ ቤቱስ ኢየሱስን ስበክ። እንዴት እንደነ ኢየሱስ መንገድ ነው፣ ኢየሱስ ህይወት ነው ማለት አይደለም። በህይወት ኢየሱስን ተናገር። በጎረቤት አንዱ ሲሰድብ ሳትሳደብ ስትቀር ማናት ሃይማኖቷ ጴንጤና እነሱ እኮ ሰውን አይሰድብም ማለት አለበት። ሰው ሲሰድብ ዘራ ብለ አጥርን ሰብረ ካልያስኩ ካልቦጨክሽ ካል ነመሲ ቦይስ ነው ወለ ማለት ዱቴት ኢየሱስ ይሰበካል። ይውሌ ሙሴን ኢየሱስን ለለበረ ባይዘው ሙሴ ኢየሱስን እንደሰበከ መሰላችሁ? ጋፋ ብረተራ ቦፋ ኦቶልሼ ቦፈረራሴ ኢየሱስ አከራራ ፈመነም ንፈኖ ኢየሱስ ይላል ፈዩ አርጊሲሴር ጋፋ ሰማይራ ማናን ገዲ ቡኤ ሰሚራ ቡዴን ጀርኛታኒ ነሞታ ማናን ገዲ ቡኤ ማናን ሱኔኝ ቤታ ኢየሱስ አከተ ኢየሱስ አኒ ቢዴነ ጅሬኛ ይሰ ሰሚራ ቦጀዴ ማናን ቢሴው ፊታቲ ቢዴነ ጅሬኛ አከተ ኦፊሳኑ ተሞልሴ ሂይቲ ሰተኮ አሜን አሜን በሰተኮ አሜን በሰተኮ አሜን ሰይጣን ነገው አሜን ሞቱላ ነገስ አሜን ኢየሱስ የራና ወጭን ኢየሱስ የራና ወጭን ቢዴነ ጅሬኛ ተራ ኢየሱስ የራ ርቅቻ ጅሬኛ ተራ ኢየሱስ የራ ኢየሱስ የራ በልበለ ጅሬኛ ተራ አው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ከነበሩዳ ቀብዱ ፍሮተው ኢየሱስ ኦፊሳ ሙልሱራ ማልጅደን እሺን እኒ ሰዓራ ላዛር ዱአ ከሳ ከውትም እሺንሞ ትንሳኤ እንዳለ እኮ ስለምታውቅ እኮ ነው ትንሳኤ እንዳለ አመና ሞኒ ተኮ አመንታ ብራከስ ማልጀዱ ጉያ ጋፋ ኡመልቂያ ማናምኒ ዱአ ከሳ ከወዳ ዱርባ ዲር ብረንገኘ ካናርምሽ ቀጠደ ዳበቱት ይኑብ ለካምተኑ ከነምቴ ጎዋ ኢሪብ ዱበርቲኖስ መጣፍ ሁንዱ አከርገሙታ ትጅራት arka keessa no rasa dhiira dubartiin jedhe foon irratti hafaa an akka ergamaattan jiraadhaa achitti dhiiraaf dubartiin hin jiru durba qarri jettee durba qanxal jettee durba wrong ነው ትምህርቱ ውሸት ነው kan iblis kenniteefidha iblis jechuun seexanni kan kenniteef jaarsatti kennin anjaarsi moo kana dhaqee barsiis ummanni kanaan jooda yafe biddeenni jireenya balballi jireenya አናመለ ካራን ጅሬኛ እንጅሩ ጀዴ ካን ኦፍ ሙልሰ ኢልማን ነማት ኢየሱስ ዋቀዮ ጎፍቱማ ሳ ካን ሙልሰ ፎኑ ፈተ ኢየሱስ አከዱፍ ካን ጎለ ኢየሱስ ሜ ኢየሱስ ጀላጋ ኢየሱስ ጅሬኛ ከሰ ጅራን ነው ሰና ማዋማ ከሰ ጅራ ቻጅሩ ካነሜ ሲልማ በቃ ሩይዳ ፎን ካና ወል ከሰ ካይቱማ ጅራን ነመለ
alli biyya kana keessa jiru alli lafa kana jiru waanuma amma utuu waayina fuurasii galee balballi jireenyaa sii galee maaloo maraanaata itti Yesuus akka ariifatee dhufu goota inni immoo ariifatee dhufu nu ariifanneefis Yesuus ariifatee dhufu akka mallee utaallee faarfannee mataan dhaabbanee faarfannees Yesuus hin dhufu raajii baay'ee dinqii baay'ee nuun ta'eef Yesuus hin dhufu wanti Yesuus hin fidu wangeelli mootummaa isaan dhaloota hundumaatti daarii hamma daarii lafaatti lallabame yoo xumuran Yesuus hin dhufa. Isa eegaa jira. Isa eegaara Yesuus. Amma tu mishigi galle amma sumatti balbal cufanne kottu dhufu qabda enne mucaan koo lafa jibbite waan ta'eef guyyaan dhufaatii kun geenye bakka isheedhuma fudhadha ol si fudhata malee hin dhufu. Yeroo ofii isaatti. Ameen jettaa? Mee ganaan hojii qabedha. Hin sodaatinaa. Waa'ee madu'aa gaafa koo hin sodaatinaa. Ergaa koo na qabadhaa. Du'a aangoo isaa cabsee maal godhe of mul'iseera. Itti naafuuf. በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንደሚነሳ አውቃለሁ አለች። ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። እሺ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል። ነምኒ አነቲ አመኔ ዮዱ እለ አቤት አቤት ዮዱ እለ ማልታ እንጅራታ मैं वलित गलगला में वलित गलगला तो वल गाफटा वन सिंग गाफटा अम्मा जदीन अम्मा तू काते दूते bakka wala ke irratti sagalee akkamii barreeffamaa edime sinitti meera namni ko sagalee bakka wala isaatti laxafatullee keechuu qaba isin birrii akkaawunti irra keechuu bartan malee sagalee ol keechuu bar sagalee ol keedhaa dhugaan sinitti maa jira sagalee waaqayyo biyaan footoon kee duwwaachitti laxafame emne bareedin sirratti hojjetame footoo kee duwwaan laxafamu hin barbaadin gaafan gara gooftaa deem sagalee kana eksiin kun narratti abarreeffamuu jedhi achi kee haadha manaa keetti poostaa keessa kaayi gaafan duuduu waa'ee kama kun jedhi itti kenni ol kaayi በኢየሱስ ስም jedha jira tokko tokko har'a maalumatti waldaa kana seene jedhaa jira naduuka jirtu akkasinaan godhu ay sodaanneefani አይዛችሁ ገና ወጂ ቀብዱ ዮም ለለብደኒ ገና ዮም ድንቂን ተኤ ዮም ወንጌላ ቢያን ጌሰኒ አስኬሳ ከንድበሜ ቢያ አደዳና ነው ከኔ አረባ ዳቁ ከኔ ሱዲን ዳቁ ከኔ ማሎ ቢያ ዱከንት መርፈመ ኬሰ ገና ዳቁ ጅራቹ ደንዳ አስኬሳ አለ ለምን ወንጌል እስካይ ወንጌል አመለለበሜ ዳሪሩንዱም ቶሞ ወልገውት ኢየሱስ ዋልን ንብነፍ ኢየሱስ አከዱፉ ከራሪፈቺሱ ማሊዳ ወንጌል ሞቱማ ሳዳሪ አመዳሪት ጀደምንዩ አመዴ ቤዱፉ ለማና ማቴም ወሊኑ ገው እንደሰኔል namni garuu waldaa tokko keessatti nama 5 6 taate walfitti maal wangeelloon dhumu maaliin wal dhiibda ollaadhaa wajjin daarii irratti walfita an guyyaa tokko keessa guyyaa tokko waaqayyo kan nagargaaru waan sadiin jaalladhu tokko qiimii qabadhee taa'uu hin danda'u amma nama wajjin wal lolee ka'ee namni quncisee na arrabsee ka'een ofii kooti dhaqee dhiifama gaafadha lama dimbarii irratti isa namni wal fixu daarii irratti namaa wal hin fixu sadi mirga mataa kootii takkaa falmachuu hin jaalladhu kan naa falmu tokko jira isattan kenna Yesus gooftaadha. Du'a ka'uuf jireen ana namni anatti amane yoo du'e maal ta'a? Hin jiraata. Eenyu dhagaa raajiin waa utuu ta'e natti amane yoo du'e namni hin jiraatadha raajiin. Anamma kennaa raajii waldaan mulu wangeel dur utuun keessa tajaajilu ati raajiidha. Faarfataas miti, paastariis miti, olii gadin fi asiddoon keenaan jettu. Isheedhaan biiroo raajotaa galee waaqayyo waan na keessa kaa'een uummata tajaajiluutti ka'e. Of keessatti arganis amma garuu ana malee jireenyaan qabdanii ana malee wanti tokko siniif hin ta'uu yoon siniin jedhu namichi maraateera ittanii yaa'uu qabdu na bira
አብዷል በቃ ለቀቀ እኮ ጀቹ ቀብ ለምን እኔ የምሰብከው ኢየሱስን ነው። ኢየሱስ ግን የሰበከው ሌላ ነገር የለም። ራሱን ነው የሰበከው። እኔ እንጀራ ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ። ራሱን ነው የተናገረን። ከፋር ጉጃችሁ ኢየሱስ በሉ አንዴ ኢየሱስ ድገመው ኢየሱስ ድገመው ኢየሱስ ድገመው ኢየሱስ ድገመው ኢየሱስ ድገመው ኢየሱስ ሰይጣን ርር ድፍን ቅጥል ይበል። ያለ ኢየሱስ ህይወት የለም። ኢየሱስ የበጎች በር ነው። አሜን። አንጀ ዋይ ሳይሮ ባይሩበት አን ማን ነው? አኔ አከሲ ከንጀ ራጆታ ኬሳ ከእነ ኢሳያስ ነበሩ፣ እነ ሕዝቅኤል ነበሩ፣ እነ ዳንኤል ነበሩ፣ ብዙ ነቢያቶች ነበሩ። ማን ነው እስቲ እኔ ያሉት? ራሱ እግዚአብሔር ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ እኔ ሰማይ የፈጠርኩት ናዱብ ስሜ አፍርተም ፍር ድግደም ፍር ነጥ ፈካት አኒ ዋቃስ ካን ኡመ ለፈስ ካን ኢስ ጀዴ አኒ ጀዴ ይሮ ዋይ ሳሩበት ወርግል አኒ አገኛችሁ ኢሳይያስ 44 ቁጥር 24 ani waaqayyo isa sefure isuma gadameessa keessatti sitol ani waaqayyo isa wanta hunduma uume ani ila shi kana barbaad ani waaqayyo isa waan hunduma uume bantiiwwan waaqaas qobaas dhise eenyutu isa wajjin ture eshi lafas dhise bantii waaqaa qobaa koo maalan godhe jedhe nan dhise jedhe mee bantii waaqaa jedhame lafas jedhame waaqayyo qobaa isaa dhise jedha isuu waan ta'e beektu tam isuu jechuun jechuun bal'isu waaqayyo si haa eebbisu ganama kana siifa bal'atu maal gochuu bal'isu waanuma kanaa uume fakkaata samaayi gaafa uume waaqni kuni hin cittu kun lakka waanuma kanaa uumeetu akkasumatti lafa uumee ka'eetu akka sagalee isaa kanarratti lafa uume kun lafaa jedha achi booda wal keessaa yaaseetuma akkas godhee bishaan irra buuse aante abeen waaqa kanaa mee lafa kana mee akkamitti akkasittiin harkise qobaa koo maalan godhe jedhe nan dhise jedhe ishi yommuu eenyutu ana wajjin ture eenyutu gaafa sana na wajjin ture አማርኛው አገኘት ከማኅፀን የሰራ የሚበጅ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሁሉን የፈጠርኩት ሰማያትን ለብቻ የዘረጋሁት ምድርን ያጸናው እግዚአብሔር እኔ ነኝ። ከእኔ ጋር ማን ነበረ? የሐሰተኞችን ምልክት ከንቱ አድርጓለሁ፣ ሟርተኞችንም አሳብደዋለሁ። ከፍ አድርጋችሁ ዛሬ ማለዳ በሉ የኔ ጌታ ማንነቱን ትልቅነቱን በጠላቶቼ ላይ በምድሪቱ ላይ ያሳያል። ይኸውላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ማለዳ በጠላታችሁ ላይ የእናንተ አምላክ መሆኑን ያሳያል። አሜን። አንተ አትጨነቅ። ዋቀዮም ነገም ለዚያም እንጀዲነት አትጨልጀድ ይገለቴፈድ እንዳንተ ማን ነው? እንዳንተ አምላክ የለም፣ እንዳንተ ቅዱስ የለም፣ እንዳንተ ብርቱ የለም በለው ዝም ብለህ። ከዛ እግዚአብሔር ይገለጣል። አሜን። እግዚአብሔር ይገለጥ፣ በጠላቶቻችሁ ላይ ይገለጥ። ዛሬ ማለዳ ይገለጣል። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስም እንግዲህ እኔ ያለው እርሱ ነው። ከነቢያቶች ወገን ከነቢያቶች ማንም እኔ ብሎ የጀመሩት የሉም። ኢየሱስ ግን እኔ መንገድ፣ እኔ እንደዚህ፣ እኔ እሺ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ላይ እንዲህ ይላል አኒ ቡዴነ ጅሬኛት ጀዴራ ቅድም ተናግሬያለሁ። እስራኤል ጋፈ ማናንገድ በማናኛተን ማናንሱን ኢየሱስ ይላል ኛታ እርገሞታት የደመጫም ኛታ እርገሞታ እዚህ ቦታ ደግሞ ብዴነ ጅሬኛ ሰማይ ራቡኤ አከተ ኢየሱስ ዱበቴ ኢየሱስ እርገሞታ ፊት ብዴነ ጅሬኛ
anaafis biddeena jireenyaa siniifis biddeena jireenyaa warra tamane hundumaaf Yesuus biddeena jireenyaati. Ameen ameen. Biddeena namni amma namni biddeena nyaanne as keessa jira. Mee namni biddeena nyaachuu hin jaalladhe ol qabaa. Ishi namni nyaattan immoo oluma qabaa. Nam tokko hundaama akkas jedha nyaatee ka'eetu safuun kan biddeenaati. Maarreebbaa koo maaliif garaacha isaa gadi qabeef waan ta'eef yeroo sanaaf safuun kan biddeenaati. Tokko immoo rabbiin biddeenaaf safuudha. Rabbiin biratti safuu kan kennuuf tokko hin jiru. Biddeena ishiin kun hin nyaatta boodas maal gooti siqo tokkos ammas taqxee nyaatta. Namni durii misaa qursii nyaataa achi booda misaa isaa nyaataa galgala iraatii nyaata dur. Amma moo warri gara katamaa maal jettan kun egaa maksasii jechuu jalqabdaniitu waan baay'ee. Innaa Yesuus Kiristoos akka jireenya irraa afaa akka jiraatus barsiisuudhaaf Yesuus bartootaan gaafa biddeena beela'anii maal godheera nyaadhaa quufaa jedhe. Asumatti immoo isarraa maal godhaa jedheen maal godhaa jedhe dhiisaatii deemaa jedhe. ጠግቦ እንጀራን በልቶ ጠግቦ ከዛ በኋላ የኋላው እንዳታስቡ ማለቱ እኮ ነው። ከዛ ትታችሁ ሂዱ አለ እና ናሞን ባየም ማልጎረን ነትማክ ዳኒ ምን አረጉ? ሰበሰቡትና ኪስ ውስጥ አድርጎ ቴካዌ አፉረ ቴካዌ ነሞት tokko magaalaa kana keessa gannufe akkan reef dhufeen nyaatanii quufu teekaawwee yoon jedhu maal jechuudha teekaawween ani beeku waan ta'eef amma dhumaatti ilaal teekaawween nyaata dabalataan si'an akka kaartonee fiduu xaqallalee fuudhanii itti kennu isuma irraa nyaatanii tirraafiidhuma sana fudhatanii ba'u teekaawwee yoon anu ergasiin baree guyyaa tokko akka mokkoruu godheenu asuma furiima kanaa teekaawwee godheenu nama rare nyaatichi inni naaf feerechumatti na dhiisee bade fuudhee ba'een anamma qalbiin qabaa hin jedhe ala sana furiin akkasitti hin bareenne fuulan ni qanne comoxxooftuudhuma tokkodha furiin ala sana bara 2010 shalaffaa keessa fuudhee gadi ba'een daariitti goreen achuma darbadhee karaarra buuseen deeme sababni isaa maaliif isa duubaatiin maaltu na yaaddesse manaan qaba haadha manaan qaba galee waan jiru nyaadhadhee nan gate namarraan arge kaa an kana godhee hin beeku wanti namarraa arge hundumuu immoo galmaan nama hin ga'u nan gate jechuudha. Warri teekaawwee buudhaatiif yaaddoftan yaaddayinaa jireenya irraa afaan waaqa isin jiraachisa. Ameen ameen. Yesuus maal jedhe lakkoofsa 6 boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irratti ኢየሱስ እንዲህ አላቸው የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣው ከቶ አይራብም ወደ እኔ የሚመጣው ከቶ አይራብም አቤት 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 እስቲ ወደ ኢየሱስ መጥቻለሁ በሉ አኔ ገረ ኢየሱስ ዱፌረዳ ኢምቤላ ወዳ ኢንኤቦ ወዳ ሳማሲ ባተን ሚሳ ጅተምት ኢሳ አኑ ማሳ አስመረዳ በዳና ነተኮ ኢምስኮሊን ትጉራጅር ኢሰምት ቤላ በረበራ ኤቡ በረበራ አኔ ሰከነ ኢምቤላው ኢንኤቦ አሜን ሃሌሉያ ዮሐንስ boqonnaa 8 lakkoofsa 19 maal jedhe ani ifa biyya lafaati jedhe ifa akka ta'e ani ifa biyya lafaati isa kanas naa dubbisaati inni kun egaa ani jedhee yeroo inni waa'ee isaa ibsedha Yesuus gooftaa ta'ee akka jiru waa'ee waaqummaa isaa ofii isaa kan ibse ofii isaa kan lallabe Yesuus takka raajota lallabe nuti iyyuu kutaa raajonni dubbatan irraa fuudhee raajii dubbataa jira malee Yesuus waa'ee raajotaas hin dubban raajotaas hin lallam. Inda'um ati abbaa keenya Abrahaam Yaaqoobiin caaltamoo yeroo isaan jedhan dhuguma isinitti hime ani Yaaqoobiif Abrahaamin durallee nan ture jedhe itti hirkaa cufu በአባታችን በያዕቆብና በአብርሃም ትበልጣለን አሉት። ለምን? አብርሃም የብዙዎች አባት እንደሆነ ያውቃሉ። የአብርሃም አምላክ ብሎ መጥራት ነው የሚያውቁት። ለዚህ ነው መጡትና አባታችን አብርሃምን ትበልጣለን አሉ። እንዴ እውነት እላችኋለሁ ከአብርሃም በፊትም ነበርኩኝ። አቤት አቤት! የኔ ኢየሱስ ከነቢያቶች በላይ ከአባቶች በላይ ከሃይማኖተኞች በላይ ነው። ጩና አሜን በሉት። አሜን። አርብስ ራካቶሲያ
ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ሻቫን ታሮዳ ነማስ ኢየሱስ አማስ ናሞታት ዱባቲ እሺ ቆይ ኢየሱስ ቆይ ወርቁ ነሪፈትን ኢየሱስ አማስ ካሌሰስ ማልጎዳ አቱር ደንገደ ማልጎዳ አቱር አማስ እሺ አኒ ኢፈ ብየ ለፋት namni ana duuka bu'u ifa jireenyaa ni qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe namni ana duukaa bu'u maal keessa deemu ifa keessa deemu Yesuusin malee ifti bara bara hin jiru amiin jettaniitu mee Yesuusin malee jira ifti bara bara gonkumaa hin jiru jedha hin jiru waaqni isaaf abbaadhaaf nu gidduu dhaabatee araara kadhatu kanaaf Phexros akkana jedha ergaa Phexros keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 9 natti fakkaata eenyuyyuu cubbuu hin hojjetinee dheetu waa'ee cubbuu barsiisa ወንድሞቼ ሆይ ከእናንተ ማንም ኃጢአት አይስራ ከዛ ከእናንተ ደግሞ ማንም ሰው ወድቆ ኃጢአት ከሰራ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለው እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ነው አሜን ነው ወይ ከአብ ዘንድ ምን አለ ጠበቃ አለው የሚከራከርለት ዛሬ የሚከራከርላችሁ ጠበቃችሁ ኢየሱስ ነው አሜን በአብ ዘንድ ቆሞ በኔ አምናለች በመስቀሉ ፍቅር ታቃለች ስለዚህ ይሄ ኃጢአተኛ የሆነችው ኃጢአቱ መሰረዝ አለበት ይላል አንተ አታውቅም እኮ አትንቤቱ ኢናርታው ካን ጩቦ የወጀታ እንሞ ለኪ ሙጫንኮ ጋድሳ ነተመኔ ጅረና ዋማ ጅራ አነ ሰረቲ ከናን ኦልባዬ ለፌንኮ ናጫጫቤ ቢሮን ብየ ለፋራ ቱሬ ኤሎሄም ጀዴ ከናንዬ አኒ ዋዬ ሳቲፊ አሰረዘ ሞት ከናፍ ቆላሲያስ ለማኩዳ ፍረቲ ማልጀት ወንተ ኑትን ቶለ ጅሬኛስ ኑ ሞርሙሳን ከራሴራ ወንተ ነበርባዴ ወጅን ኑራ ደጉ ጌታሴ ፈኖረት ጡቃሴ ዶሳቲ በለሰን ወረኑ ከሰሰን አሞታ ከኛ ሞማል ጎዴ ቁላ ሳኒን ገገሰ ዋቀዮ ገነ መከነ ዲነከ ቁላ ገገሰ አሜን ሜርካ ከሰሎን ቀባ ሁንዲ ከሰ ኦል መቀባ ኢየሱስ ጅራ አናፍ ጅራ ዋቀራ ኢየሱስ አና ጅሬኛና አኒ በልበለ ወሎታቲ ጀዴ ዮሐንስ በቆና ኩዳን ለኮሰ ተርብ አኒ በልበል ወሎታቲ አኒ ኦላ ክርስቶስ ከናፉ ምን አድብስ ሰገለች ኢየሱስም ደግሞ አላቸው እውነት እላችኋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ ከኔ በፊት የመጡት ቆይ ከኔ በፊት የመጡት ምን ናቸው ሌቦች ናቸው ሌቦች ወንበዴዎችና ሌቦች ሊያጠፉ ሃንግ ሊያደርጉ ይመጣሉ ኢየሱስ ግን እኔ የበጎች በር ነኝ በኔ ይገባሉ በኔም ይወጣሉ ያለው ኢየሱስ ወደ ህይወት እንድንገባ ከህይወትም ወደ ህይወት ምን ጠጣም ምን በላም ራሱ ኢየሱስ ነው ጮክ በላችሁ አሜን በሉ አሜን በወርስን ትቶላጅ ኡጋዳ ኡጋም እሺ ስናይብስ ጎፍታን ተኮ ማልታ ይወሉ ጋቴ ዋኑ ራሪያ የቱ መከሲታ ለኑ ገገሴ እንኩን በረባዬ ጀነ ዋንተ ይፊ ኩንገልማን ስሊንጋው አሲባቴ ብልብለሜው ጅቲ ቀጠረም ተወም ሲንጀዴ tokko wal tokko yeroo mana godaa jirru keenterii kana fidani wambarias dhaabee fini torban irraa balbala hojii banamannaan adaamaatti deeqee una waamanii torbee sana kee hojiitti argate akkuma sana barjuma argate akkam waldaa deemtaaree jenna amma bakka hojichis baay'ee biizii na godhe humnaa ol jedhe magarsaa jedhama kan fide keenterii elaa magarsaa dhageete hojii namicha keetiin jedhe ichuma silkiin harka fure maali waldaa maadhaqi malee waldaadha qiidhaan miti namni kan naqu yoo keessa isaa afurri waaqayyo dammaqse mal namichi yeroo sana godoo seexan irratti jaare godoo du'aatu waldaa si jibbisiiseera taanaan kadhata si jibbisiiseera taanaan waaqeffannaa si jibbisiiseera taanaan lallaba si jibbisiiseera taanaan ati du'aadha namatu si argee si hin boonye mal arraa jalqabee garuu sirraa cabseera
ትንቢት ረኮን ቀቡ ጋፋ ራጂ ብልብል ናብርብል ስልኪን ኮ ዱዋ ሰገል ኩዳ ሰዲ አፍርተሚ ሰዲ ኩዳን ቶርባተሚ ሰዲ ናብልብል ራጂ መተኮነቲ ዱበዱ ሄድ ጋፋ ቸርሲ ዱፍቱ ሰገሌ ዋቀዮ ፍረዱ በይ ራጂም ጅራ ኦልካቴ ተቆስ ካየስ ብዴ ዋን ንከሰ ጅሩታሰ እረ ጎፍታ ዳፍ ገለተ ገልሻ ጀዴ ዋይ ሳዱ ወረት ሳቲ ሜቀ ፍጣቺሴ ሲያሱን እንደንዳ ገሪባቴት አከምተ ወረ ዲንቂ ቱሬ በቃ ነሚቸ ተቆፍ ዋኑ መተይ ራጂ ነከት ኦክሳ ጅሩ ተሜ ጀት አቶ ወጀደ ሰይጣንሞ አኖ ዱዋዱ መንበይዳ አናውና ነርጊኔ ዋቀየ ማሊ ራጂትን ኑምኔፍ मैं वरे राजी न मसनीन नुम नरकोल काबा am मसनीन फिदा ऐसी वरे राजी न मसनीन फेमो इरगार राजी वागा यसी आबा यीशु वरर कबाबतन राजी चालू यीशुस मन के सनगल वरो मायुसनीन गल्ले वागा यो कल्बी सनी बाबन खनुमन सनीरा ani balbala maalite balbala ulutaati du'a kaunis jireenyis ana inni jedha yesus balballi oolotaamu ana jedheera amen ega arraf asmaratin aba yohannes boqonnaa 14 lakkoofsa 6 qabadha yohannes boqonnaa 11 25 qabadha yohannes boqonnaa 10 lakkoofsa 11 duwwaa dubbisnee waaqayyoon kadhanna ኢየሱስ ክርስቶስ አራስ ቦሪስ በራበራን ኢስመሰላ እንጅጅራም አድብስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ቫራዳና ሞሴ ካራላ ባጃና ሞሴ መልካም እረኛ ነኝ መልካም እረኛ ቆይ እስቲ ስለ እረኛ የምታውቁት መወረይግ ዋይግ ወደ ቤተ መልካም እረኛ እኔ ነኝ እስቲ መልካም እረኛ ኢየሱስ ነው በሉ ለዚህ ነው ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በዕረፍቱ ዘንድም ይመራኛል ስለ ስሙ ቁጥር 3 ላይ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራ አያችሁ እግዚአብሔር እረኛችሁ ከሆነ ለስሙ ነው ወደ መልካም ነገር የሚመራችሁ ቀኝቻችሁ ከፍ አድርጉትና የሚመራኝ እግዚአብሔር ነው በሉ ድገምና የሚመራኝ ኢየሱስ ነው በሉ ሃሌሉያ መሪያችሁ ኢየሱስ ይሁን አሜን ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ሌላው ሊያጠፋ ሊያጠቃ ሊያርድ ይመጣል amma karaan jireenya karaa kana malee karaan jireenya karaa keenya malee karaan jireenya karaa keenya malee hundumaaf waaqayyo minda isaanii harkatti baatee jira እግዚአብሔር ለክብሩ አይደራደርም አሜን ጀተኒቱ አሜን የመጨረሻ ካይናችን ኢየሱስ ነው አሜን አሜን አትልም ወይ እና አን ሚደመና ማቲን ገመዱ waaqayyo ሲን ገመዱ ማልዮ ጀቴ እስከለ በቆና ኩዳቶ አኒ ዱዋና መጀላቲን ገመዱ ወይ namnutu yaada garaa geeddarate jireenya jiraate malee jedhe waaqayyotu jedhe kan እና wanta baay'ee ulfina waaqayyo eegee gaafatu ulfina isaatti buutu gaafati madaa isaa dhaqxee tuqtu ahaa namni madaa irratti namannisu waaqayyo immoo gaafa si lolu gaafa si rukutu ganaa bakakkaa gadi bu'aa itteen eegin makiinaan nagachaa itteen eegin waaqayyo gaafa si lolu tinnitaadhumaaniyyuu si lola waaqayyo injiraanu masitti baay'isa kasgoota arras boris hin balleesse tokkeessa sadurii beektuu sabaadiyyaa haadholiin keenya duraa fuudhanii xees godhan umaa garaan sin hin hammaatin gaa yoo mataan cinaa maal godhu raadu waaqayyo fariyooniin guyyaa tokko maal godhe beektuu injiraanumatti baay'isa mootiidha ala uffata yanni gara mootiitti ba'u injiraan asirraa soor jedhe ere libsuun qayyiruulliin jedhe uffata qayyarate gaafa dhufu ammas injiraan mootiidhaan ንጉስ እኮ ነው ቅማላም ሆየው ለምን እግዚአብሔር ላይ ስለተነሳ ነው ሰው በተደረገ ድርጊት ላይ እግዚአብሔር እየጠበቀ ለክብሩ አይደራደርም አለ ለክብሩ አይደራደርም ሲነ የእግዚአብሔር ክብር ነኝ በሉ እኔ የእግዚአብሔር ክብር ነኝ
Eolli gaafa jallaan sitti ka'u arrasi waraan. Maalabbu maaluman godhatte aarti. Boris si waraan. Ilma si waraan. Obsi kee fixattee akkati harkaan tarkaan fudhattuuf kana godhan. Ati tuu duute la. Yoonni billaa fidee asirra si kaa'ee basumaam jedhee si qaluu bismillaahim jedhee yoo si qaluu dhuf calli marii taa'e. Ofirrattuu hin qabin. Waaqayyo iddoo isaarra jira waan ta'eef. Awo. እና waaqayyo fagoo hin deemne. ለማስተማር ምን አረገ? hanumanna ammatee ciisu bobaasaa harka isaa jala baasee namoonni haadha manaa qabdan hin beektu. Haadha manaa keenyaaf harka keenya mirgaa kenninaaf bitaas hin kenninaaf. Tiraasiin jiraam tiraasii irratti harka daballaaf namoonni haadha manaa isaanii jaallatan akka godhu. Namoonni immoo hin jaallanne immoo barbaadan achi si keera fi meeshaan iddoo seen qatee inni akkanaa gaancurii keessa jira. Yoo ishiin cinaacha garagalan maaloo yaanarraa fuute ibboo maal niitii kana maalan godhaa gaancuurtuu keessa jira isa keessa iyyisiisuu qabna nama akkasii fidaa. Inni jaallatu immoo tiraasii irratti harka waanuma akkasiitti kaasee barsiise. ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉትና እንዲህ ብሉ ኢየሱስ በር ነው በርሱ ይገባለሁ በርሱ ይወጣለሁ ክፉ እንዳያገኘኝ መልካም እረኛዬ ነው ማን 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 ኢየሱስ በማለት ኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዘካርዶባኒያ ይበቃናል እጸልያለሁ ለእያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦልካም ያባ ጎራ ከነ ኮታ ና ዶክተር ኮታ ነው ወደዚህ ና ዶክተር ኮታ ማጋዳ ሴቨኒያ ሞሲያ እላሽ ጥጊረቴ እሱ ከነ ካይ ኮት 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 kana sirra ta'a turte tokko eessa deemte asirra kan ta'a turte no she kot silaalaan ture salfir mannaa dhabbadhaa utuun lallabuu warra waaqoo natti agarsiise waamaa jira nay humna maqaa Yesuusiin irraa jalqabee sirraa fuudheera. Manaa kee deemte taa kanaaf. Yeroo namni dubbatu waan as keessaa sitti dubbatu fakkaata. Gar tokko sammuu jechuudha. Irraa jalqabee sirraa dhaameera. Simmoo marrumaan kee keessa alii si gubaa, alii si ciniinaa, alii si beelessaa, alii muna nyaadhatu fedhii nyaataa si qaba. Harka kee ol qabadhu. Lammanus ol qabadhu. Eeyu maqaan kee eessaa dhufte Wallaggaa harka kee oluma qabadhu ija kee ol arbuufadhu Waaqayyo sirraa dheerarraa jalqabee akkam si godhe humnaa ol si dhukkub alii si beeles alatti immoo nyaachuu kaatu immoo deebisee si cufu amala dhabu bakka maal yaa waaqa amma jireenyu man jiraachaa jiraayi maaluman ta'e laataa jetta wanta nyaataan sitti galeedha bara 2006 nyaataan kan sitti galeedha arraa jalqabee garuu waaqayyo sirraa cabseera gaashee eenyu maqaan keessan Shifarra kulaalitii keessan lamman qabadhaa eessaa dhuftan ammayya kulaalitiin keessan maal sin ta'e haara siniin qabu baay'ee taa'uu hin dandeessan baay'ee dhaabbachuu hin dandeessan karaa dheeraa deemuu hin dandeessan humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin jilbi keessan illee yeroo isin tabba deemtanii isin nukkuba isin dadhabsa miilluma wal isin dogoggorsa dhaqee sakra arraa jalqabee isin irraa cabeera jiin kaf argina daagamanyaa attaageenyanyim bal lammaffan an argattu
ዳግመኛ አታገኘኝም። ሁለተኛ አታገኘኝም በል። ሁለተኛ አታገኘኝም። እግዚአብሔር አስመልጦኛል በል። እግዚአብሔር አስመልጦኛል። ምን አየው? ክፉ ነው የሰው ክፉ። ውሻ ማለት የሰው ክፉ ነው እና በዛ ይልም ውሻው ያሳድድሃል። ከዛ በዚህም እንዴት እንደሆን በቃ አከንተ ኤተኒ ከናን አርካስ ምልክሴ ማለት አኩኔ የሚያደክመን ነገር በጣም ከባድ አደጋ ላይ ወርቀ ከባድ ችግር ላይ ከባድ ህመም ላይ ወርቀ እኛ አንተን ስለምንወድ ስላንተ እንድንጨነቅ ጸሎት እንኳን እንዲጠፋብን ድካም ብቻ እንዲሆነብን ስላንተ እንድንጨነቅ ጠላት ትልቅ ጽዋ አዘጋጅቶ ነበር። ጽዋው ግን ዛሬ ማለዳ ተደፍቷል። በኢየሱስም ተደፋ። በኢየሱስም ተደፋ። በኢየሱስም ተደፋ። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስም አስመለጥኩት። በኢየሱስ ክርስቶስም አመልጥሃል። ቴንክ ዩ ጋድ ስንደንዳን ቢታዳ ምርጋ ያለኒሩ ገሩ ከነ ቦለ ስንደንዳን ኦምና ማቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርካሲ ባሲ ሃሌሉያ ኤኝ ማቃንኪ አዊ የሳሩፍት አሰማሩፍት ማቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን ጅሬኝኬ አከወልን ቀበነ ካንጎድ አራጀል ቀበስራ ሐሩኩታም ቢታት ምርገት ዱረት ዱበት ገሪ ተደም ተመት ወላልት ወራና ከንስቲ በነጅሩ ነጋ ከረት ፈያ ከረት አራጀል ቀበ ማቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ዲገር ኦምና ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን ደንቀራዲን ሲዱራካ ኤሰጋ ካንኬፈል አመቱ መገደ ጪብ ኤው ፍሪኬ ኤው ሲቀቀባ አቲ ቆባዱመት ዱዳ ካንኬ እነት መላላ ጅርቱ እንዱ ሲበቀታ ጉንጉሚዳን ጅሬኛ ከካንጉቱ አራጀል ቀበ ስራ ጫብሴ ኦምና ማቃ ኢየሱስን ስራ ጫብሴ ነጋዋ ቀዩ ሲታኤራ ጋሽ ፈይታኒት ሜጅል በከም ሲንጎዳቱ እሺ ዋቀዩ አራጀል ቀበ ስነራ ሩኩቴ ነጋ ዴማ ዋቀዩ ዴቢሲ ፈከና ሲጀ አከተ ሶዳተት በከቲ ነፉ በተነሜ ነፉ ቡጆጀ ነፉ ዋኤ ሙጫ ከና ዋኤ ማቲ ከና ዋንቲ ይያርቱ ጅራ ነለጋታ ዋኤ ነማተው ዋኤ ሙጫ ከያተው አይ ዶንት ኖ ጆሌኮት ፉለ ዋቀዩ ድረት ባይ ይድፈተ ዋቀዩ ከረቻር ገለታ ነመነከ ጉተመለ አሜን በከቲ ነፈኒ አባን ሳኛና ሲለ አሜን አባን ጆሌኮ ዋቀዩ ደጀሪሳ ተካ አባን ጆሌኮ ዋቀዩ ከና ቦደ እንዲፈዶ ደሜ በቃ ከነ ቦደ ዲፕነ ስራ ከኤር ዋኤ ሳኔ ፍትጋፈ ተማኒ ሳ ሃሌሉያ አቴሞ ፈይተት አሜን ነጋን ሲፈተው አመሰረደ በእንጀዳ ነጋን ሲፈተው አኔ ፈየረ ደበለመስ ማን ሲከ ሰፊገ ይሮናር ከሰረካ ቤኩ harka keessa raasaati ani kameerana dabalamas umna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin har'a jalqabaa hiikama gara deemtan hundumaatti milkaa'aa guyyaan kun abbaan guyyaa irra Yesuus karaa isin deemtanitti milkaa'ina isinii fakkeenya